Ufudu oluyisilomo olubizwa ngoYoshi kanti lidume ngokuhamba amabanga amade liguduza olwandle. Lolufudu lwabe lugcinwe eTwo Oeans Aquarium eKapa seluhlanganise ibanga elingamaKilometres ezinkulungwane ezingamashumi amathathu nanhlanu. Ngo-2017 lwadedelwa ukuyophila olwandle nezinye izilwanyana zasemanzini. UYoshi wahlengwa echwebeni laseTable Bay ngo-1997. Ngaleso sikhathi wabelingana nepuleti okuphakelwa kulo isidlo sakusihlwa. Ngaphezulu kweminyaka engamashumi afika kulelizwe usezakhele ogazi ezisebenzini zaseTwo Oeans Aquarium kanye nasezivakashini imbala. When we announced that we're going to release Yoshi, there were mixed reactions. Let's just put it like that. No, you can't release Yoshi. Yes, you must release Yoshi. And in the end, people were saying, yes, release Yoshi. She needs to be out there. Kumanje onesisindo esingamakilogram ayi-187 ezimnandi-ke zithi usekulungele ukuzalela amaqanda. eTwo Oeans sisungule iYoshi Challenge ukuhlonipha Lolufudu olukhombise ukungadikibali. We're challenging people to donate to the Oeans Aquarium Education Foundation so that we can bring through sponsors visits to the aquarium for 35,000 school kids, rescue another 350 turtles, everything in increments of 35. Nanamhlanje akwaziwa ukuthi uYoshi udabuka kuphi. Kepha-ke kuhlalelwe ke ethembeni lokuthi uzophila aze azitholele umaqondana azalela amaqanda ebhishi okuyindawo naye achanyisela kuyona.